Nap mai kana dai bu pu mai nok katalan numan say de Jisu Christ ya yang salam China tam nang tuman lili kawang sipshi phangma ayan mai mango nang she kawang dai minyong phanang hayang yalak pa yo patana tanap tuman pe kawang ngau tam hanlak chine se tamapai nang hayanga taw tamapai bu ngau maka pumai nok chama tikon bongpong na mingbu hadaw ngau ilak chine se tamapai nang the importance of deacon in the church hadaw ngau hunang yang lai cha haka iyang wangu nang ki lampulan lai aphongbok aleng chama bunit hadaw ngoye taw mabu ngau lak chine se temnang hayang taw ihu bua aphongbok aleng chama bu bali ngoye haka inang saa taw ba ni ai hi pakma auba pinlan sangtoi pangangai Greek ngau bu Jehudi lan Hebrew lan pa ibungai hangching na iman vamnu lan ni chai haaying mai tamma yepuk pa shapang daw kay panmanya pinlan akung iman tangda nye kai tumana haaying namno lak china kawang ngau winlak Yeshu daw kay chahinaulan min mai ngopu hayang yaha mabu chudai wangbu kata nyit awyan tumana taw ba tuida lailak china lilak numan yo ma yam taw haphai ma tuman pa a yopu ma hayanga konyo bu tui ma lanche hipak phanna phagana halan ngoye inang tuman pumainok ma tui show lili ma hanghi tui show na chia boy awang na tuman tai ngolak chingna inu hipak phi ma shinga ngolak chingna pumainok saushan bu tui hadaw de yak yuwe ba anu lingjang linga ngowan de Trinity apa aha yaha acha hadaw tai tawlak chango nang mi ngau ma Trinity in unity apa aha yaha acha tai shin bu hadaw mak shaw mali pailak yang enu pum chama amak ma ngopu hadaw tai pailak yang awang ba koren apong panmai aleng panmai mabu taban phe macha ma hadaw nginang one body with many parts hadaw manginang tuman church administration da overlay dai lakai church administration ma tribes inu chat denominations yui pumainok yapan ene offices functions hadaw meng bulilia yui na meng no ok enu lili pipi bu ngono ok enu chaki bu haga ngono ok atam pumainok mo a dikonlan lanshibu authority hadaw ki ya yanga tuisho lili haga linga taibu pumainok ngono ok hayanga atam pumainoka pastor hangi ilak hadaw ta hai tana enu pastor ibu lili ma ya phanling yanga tuisho haga linga taibu pumainok ngono ok hayanga atam pumainok ma pastor mawoyanga pumainok staff lana imana temporary servant lan enu imana salary phayanga angbulan tawjingna iman ngau bulilia iman hango authority anang hatawki bu eno decision ma iman mayanga wongpong na yimeng buki ngopu pumainok atamo ngonang hayang boy tumana hipak phima tailaka au hipa office hataw o jaba office by shiong bu yanang hayanga jaba office labuja ma deacon board ne chia aloba women office youth office Sunday school office ishama mission office ne chia hatawa jaja phai shiong bu she vai pulam mo hango yenang hayang bo yoi mengbu maibu inu shui bu yong bu yenang hadaw lilia pumainok ma office yak chong bu yoy ngonang hayang bo hadaw khongam bua mailak jingna inu pumainok chong ya lak jingna Jisu Christa pumainok hadaw shawi de ya atai lak jingna iyan yinga tambu tuisho hadaw yong mai ling lak jingna se hadaw ki tambu ngonang
anu respect pai shi bu pai in nyai bu pai anu yong a responsibility ayong kiyang haga tuiling bu tui shau chang nang au ba tamana sau san bu hadau cheng de lai la kai sau san ba li bu hadau ya phan de lai dai wan da sa iyang bu lambulan lai apong wok aleng cham bu nit ngoya haga lai dai wan da ngi nang hadau ma chau shi a nya na ngi bo a need base hadau ma li bu ngi nang sau san ba need li bu ane hadau ma ya phan ja haga ngayang ki situation ja haga ngayang ki Hellenistic Jews Greek ngau bu Jehudi lan Hebrew lan Aramaic ngau bu hado Jehudi lan de complain ne meng yang gi hayang imana complain ne meng bua iman vam yu lan de haying mai yepek pu jingna se hado ma complain ne meng nga yang gi hado concern na yo nga serious ya yang Jesus Christ pinlan iman pan me I iman yo nga serious hado concern ya yang iman bhai de voi bulan ating lak palan de nye kachim yang kata nyit ligu enu imana good reputation min mai ngopu enu full of spirit yahama vongnang bu enu full of wisdom konchong ma wangma na ngopu hadaw katalan nyit yamgu lidu haki yang iman li yang paima iman de specific iman de tuisho cha duty cha phabua hado relief distribution ha ying yong mai namano tamlak china systematically hado namano tailak china se iman de li lak hado chen yang ki hayang iman li yang paima hado tuisho iman de ninga tamlak hayang Jesus Christ pinlan imana preaching ministry teaching ministry anu alo yo pakambu tuisho hado de iman mongpha dailak hado relief tuisho chingna se sipshi tui chingna se imana preaching ministry hanga anga yetau hado neglect na hanga yemeng bu chingna se hado ba context ma hado ba need base ma imana libu ngo yangi au pa tumana dikan hado meaning de lai dailakai hado wa sausan ba ishikama sausan lak she tumana ngilak servant mi ngau ma enu service ministry ishikama minister she tumana makshamali pailak jing se tau inang hayanga hado serving jenga bible ma occasions ma puma ibu ngau enu o ngau bu tumana ngigalak ane hado the word deacon hado tumana alam pelina ngilak Bible ma I Bible mi ngau ma Greek ngau ma diakonia diakonos hayang daiko haga ngigala Greek ngau ma hado Bible ma chona Bible ngau ngonang the root concept yong luwa ateng pa hado ba original meaning de lai tai bu na meng ma tumana Bible ma taubu English word deacon hado sa meaning complete na yemeng ok khongkambu yawang ok hayang boy shelu shelai dai bu na meng ma tumana hado deacon na sa ibu Greek ngau ma ibu hado ninang hayang hado tumana English ma taubu English ngau ma taubu deacon auba hado jona taya pai church administration ma hado yong powerful na mengbu hado position chali tumana ka tai pu chingna atam tam pumainok ma hado yong offices church offices and function ma yong wongnang bu position chali chona painang hayang hado yoy lamma misuse na yemeng lak chingna tumana the core meaning of deacon hado biblical understanding ma chon lak chingna se cha ma tai lay enu yelak pa laingau bai to man in line na menga tai lak chine se hado ibongonang alaba lai yima diakonia sa Greek ngau mangi bu hadawa waiter waiting someone at a table to serve shangi galak hayanga hadawa tomana shinglak jingne hotel de toman Taiwan de
นึกพาลักจริงนะเซเตเบิลมาตานงปูโอนึกใครหอยยะยังตุมันเดใบตัมปูตุมันเดเซิร์ฟเดเมงปูฮัตโตลันตุยโชเดนิกปูงนังไดโคนิโออะโอไดโคนิโออะ caring and taking care of someone kata tam de pau tuk pu hatau ngi nang anu diaconio a helping or supporting someone kata tam de chambu anu pau tik pu haka tumana ngi ok nang look apong tam I tama pali me bu tam nyit ngoya Matthew apong pali aleng panmacha anu Matthew apong tam nyit aleng tanga manga lampu toy apong panmatu aleng tam I shibuba koren apong tat aleng tu I shibuba koren apong lim aleng lim lampu toy apong vok aleng I Matthew tamanga aleng tamalim Luke apong tat aleng lim Rome apong panmanga aleng tamanga hataw malaibu okla ane I shibuba ma diaconia hatawa service or attendance as a servant sau shan yu Dui show jam a yong bu hataw nginang o diaconia a haying nama nobu hataw ngila tumana shinglak chine sau shan bu dui linga tambu ishigama sau shan ba dui show mi de chama phong bu dui ling bu alam hawu tambu nyu nokpu na menga dui ling bu service serving ministry ministration hataw lili taw mo omnang hayanga hataw saushan bu lili hatawa Jisu Krista bumma saushan bu hataw the relate na meng yang saushan bu the refer na meng bu ngonang Hebrew apong cha aleng pan mapali Ephesians apong pali aleng pan mani lampu toy apong bok aleng pali Luke apong pan aleng dilim bok awang pa Timothy apong cha aleng pan mai lampu toy apong ta aleng tama pali awang pa Koren apong pan mai aleng nga Kolosi apong cha aleng tama tu Rome apong pan mga aleng dalam maja shibu pa Koren apong tat aleng pali Rome apong pan mai aleng nyit hato malay oklak hayang lim shibu pa ma diakonos shingilak diakonos waiter ishigama attendant servant or minister shingilak servant of someone kata tam ching saushan ba yishigama rapa she I oklak pole saushan yu she taman phai Rome apong pan me vok aleng chama bu ma Phoebe the address na meng bu nginang saushan yu she hado diakonosa helper or encourager shongila jambu nyu yishigama henga tambu ba shengigala Matthew apong ta aleng tamawok Matthew tamalim aleng panmacha pungaw may John apong panmai aleng tamawok awang patisa apong lim aleng ni awang pa Timothy apong pali aleng bok Philippi apong cha aleng cha awang pa Timothy apong lim aleng tat hataw mangila ana pali shibu pa ma daiko hatawa to run on errand Tuining bu de patbu yishikama shongning bu hadaw de patgembu hadaw ngila tumana hadaw lili meaning Bible ma John bu hadaw ngila kai tawan de tumana understand menglak tumana shing oklak cha na shing oklak na ngi oknang cha unofficial deacon shibu ba ma official deacon shengi oklak Aupa an official deacon shela kai tawma atinglak palan Jisu Krista de uyana atinglak hatawlan hatawma aupa taw hatawki ila kai tawma Sheko natan kahamba na chia business toiling bu na chia aloba civil servant na chia kahawam nyu na chia toihawa na chia Pumainok maminkin bulan na chia hatolan kongkambo an official deacon she ngi oklak hayanga iman na ling bu tuishaw hay iman nyuengo banglam wanyang bu de hatawa deacon jing nyuengo banglam nengo la pongpo hangna deacon na serving
serve ในเมงบุจิงเนี่ยเศร้าชันบุในเมงบุจิงเนี่ยอันนี้โอลันชิบุอีมันเย็นอยู่งวังน้ำตุยเชวะคริสตาไป relate ในเมงบุหัดตุยเชวในเมงหลักปงให้ยังอ่ะ official deacon เสียเอาไปตัวมันอะไรละกันตัวมันชิงออกละกัน designated deacons or designated servants เสียตัวมันชิงออกค่ะผู้ไม่นกแม่ย้อยๆเนี่ยลีอังบุเอ็นโออีมานะกะดานิดเนจียตูเนจียปันเนจียผู้ไม่นกวงปงในเมืองบุจิงเนสลีอังยังไงอีมานะกะวังมันมาจาวแต่ไม่ยบคุมยังไงผู้ไม่นกกะอีมันเดดิกอนมันพายังไงลีอังบุลันฮัดลันงนัง with like certain qualifications and or for specific responsibilities imana li ang bungonang hadawa ine minme mi pumaino ko halan ligi inutuman mo hakali ha ashe ibu minme libu achi hayang poyoy purely for the expansion and growth of the church pumainok chongayalak jingnes haga libu ngonang hayanga pumainok wongpong na mengbu hadaw pa yaphan me libu ngonang qualifications of deacon the laibu na mengama deacon lan libu iman nyungo wanglam hadaw the laibu na mengama iman mangolak hadaw hanghi wongpong na meng tawa lampu toy apong bok aleng lem anu awang pa Timothy apong lem aleng tat mapupan lem mapu hadaw mabuya pungonang chama good reputation hadaw ngolak pungpong min mai shi pungonang min mai shi wante tumane enu yong khawa dai lak ngonang tawa jeng ha hai in ok hayang poi shmai she tumane shelu she tai tan no ok khak shu bu nyoingo enu awbe khak shu bu nyoingo shi lakai chai ja pong de yu ok bu hadaw sau san ba na meng lak mong pong enu min mai shi wante tumane I shi bu taw mo omnang hayang poi awbe I shi bu shi lakai hadawa nang degree ishikama nang shimai yaw ma bu de nang manang bu hadaw nang hakayong bu ishikama nang mayama bu de ichi hayang po yu nang tuishaw anu nang mango bu anang anu ka wang de nyam bu ting ba hadaw ma nang de ishi bu hadaw ngolak ja nyungo wanglam important na meng nang ishi bu ba ma full of spirit yahama wong nang bu hadaw kata ja hangna yahama wong nang bu kaya nanna oklak hadaw tu ishikama anu amyang khong kambu hadaw nanna oklak hadaw wong olak jingne enu full of spirit she wanted to mane achao yaha tuisho pumaino hadaw lingbu tuisho ma enu yaha chonglak ma ango pu yahalan yana tamlak hadaw ministry de la li bu hadaw sausan pa jane menglak wongpong enu haka yahama wong nang bu kaya yui pu mainok cheng sa yi ji hayang po yu aloba pu mainok hadaw do tai kunyawa iman da chama pong bu enu sipsi bu tuiling bu hadaw ki bu mungchang ngai tambu hadaw yaha kang bu tui show hadaw ngolak quality ishikama hadaw ki bu nyungo wanglam ngolak ja nginang ana peli shibu ba ma kak shubu ishikama ngau ting phai bu serious na mengbu sincere na mengbu truthful na mengbu hadaw wongpong na mengnang mi aling bu khai ishikama wangpeng tailak jingna se yichi ano ka talan ma bu minyong ngam pai tawlak jingna se yichi hayang poi ka wang sipshi nang da hanghi ba lam manye ano hanghi ba lam makang hadaw ba ya phan ma linglak jing I bungonang tinyi bu tuman ka dong nyu ma tinyi bu chin ma pu mainok li ma full time church workers ay full time pumainong maminkin bu tikon lan ni chia hadawlan mayanga yenang ok hayanga pumainok staff lan yo manoy full time ling bu mayanga yenang tuisho cha job cha jingni no hoy to mana ayen phana pha ling lak yong wan nang hayang po yoy kadong nyu tuisho to mana mu ling nangai pumainok tuisho to mana mu ling nangai teuki bu hipak ma to man mongjang ni lem hadaw yenyem aupo hatoki bu yangai sho yi oklak hangna kata mai na meng bu jing na to man the mixed feeling hayanga bu mai nok tui show ma hayanga ka dong ni tui show ma to man da nya ta pat ling lak hatoki bu temptation to man da pai na ok
hayang po yoy deu ki bu me tuman kan ting ngo lak jing ne se hado ta eta lak hado I tamnang nga shi bu ba ma double dang hado ne yemeng lak bong yi ni yenang lak yi yengo lak hado jing I bu nginang lai ngo ma Bible da open lai lak itu mana yi tiklak jing akan mama bu menginang hayang po tawa tat ngau lai ma puya yang hake inang jama tuman yi hadawa yemam lak hangna tuman yi kay tuman da mutan trap na meng nang shenang hayang hadawa yang lau jali tuman da maya tamlak hadaw ngay nang shenang ngau ja nang ngau ja kay pumainok ma atamlak isigama pumainok vaudo siya itamlak hadaw ki puya panya yipailak hadaw kantinglak ano ayan na menglak ano lilak hadawa tuman yi mangunang shibu hadaw nginang Proverbs 20 verse 25 ano Proverbs 18:21 tuman na laibu oklak daw jing na tuman yi tika anglak hadaw yong important na meng butaw nginang ngau yi panglak ano vok shibu bama not much indulgence to wine you mayang ye choklak hadawa Ephesia pumainok ma ya phanyang ngau bu hadaw ngau chai nango yangki hayang po yoy yu yeng bu hadaw wanglam ma anyai ne yu chok bu hadaw wanglam ma au hi context mo mayang I shibu hadaw ne yichi anyai ne tuman yaphan ma yu chok bu kaya noksa meng bu khungtap meng ba akan phima yemai bu hadaw ngai tam bu hadaw ngonang daw china anyai na pumainok ma li ang bu hadaw tikon lana sausan balana ino tuman tinglak pu ka talana yu chok pu no yu phai chingnui pu ka ta na yemeng lak hadaw kan tinglak cheng I bu ngonang ane mayang nginda yekalak hadaw nginang niche bu ba ma church ministry ma pumainok tuishaw ma ngin yong wongpong na mengnang hayang ngin ya phana sausan balana shinglak yong wongpong na mengnang Paul Philippi pumainok ma pu bishop say deacons lande minyong phabu shingai ngin yong mai collect na mengyang inu yong mai properly hadawa chon bo jingne se minyong phabu hadaw nginang hayang iman tuishaw iman duty wangman na ling atam bu jingne enu lambulan apong nga aleng palima Anania say Safira imni Sheko natani ngin chiang ma ngau la ibu kai imni libu hadaw ya phan tamana ngi yangki pungau ma tatchabu ba ma sound faith atung lak pu hadaw khakshu ngolak atung lak pu ma yaching mong ngolak hadaw cheng inang pumainok ma anyai na di concert ching ma shingaman pa lano ngonang enu hang ni shing bu hadaw katao shota ngono ok hayang boy kanting lakja nang chamloya jude na alang bu kaya yishikama hango yishing bu anga ba kaya nang ating lak bu ya phanda yipok lak bong hayang hadaw ating lak bu ya phan yaching yimong lak pa na yui jude enu yui ayan na ya pai lak bong tuman chamloya shing bu kai o enu tuman yishing bu kai o ating lak bu de yong pok bu akan phima tumane jai bu hayang ngi bu mo nang tau jing na ting lak bu ya ching mong bu sausan ba jana meng lak mong pong tu shebu ba ma tumane blameless haka ngi lak ako yeshabu hadaw ngi lak biblical understanding ma hadaw blameless anu yenang bu yishikama anu yengo bu shangi nang na tumana shinglak jing na shilu she according to Romans 6 verses 1 to 7 tumana anu rane yemenglak anu rane yengolak hadaw ba yaphan ma tumana tailak pongpong nang ta hanghi ba lamma anyei tokpu pai hadaw ba tena oklak inu hadaw ba ma nang yemalak hadaw tayengolak pongpong
pan me dikon lan iman jing Sheko hadau nyungo wang lama iman ngaulai sagi ibu hadau Sheko na yemeng lak dikon Sheko lan jing so hadau nyan bu ngonang hayang po yo imana temperate and faithful ngolak bongbong jing in a nyai bu me and wang ngoi bu kanta mung ting bu me ngolak yang she hadau dikon lan Sheko iman jing so hadau ibu ngonang hayang dikon lana Sheko ja hayalak bongbong hayang iman hayam lan iman Sheko iman noksa pongchong household manage na meng okpu hayang family responsibility ya okpu hado bel dikaman bu hado dikon ja na meng la bongbong Sheko nginang lan shibu believers ating lakpu lan Jisu Krista de ating lakpu lan awyen ngo hado lana servanthood life ngo lak jingna sa expect meng nang Jisu Krista nyungo hadaw tumana bungaw may mark apong pan aleng dili mga manginang Jisu Krista ka tong nyude miya sausa na tamlak jingna yichi hayang boyoy iya kata sausa nak jingna se ka tong nyude iya sausa na tamlak jingna se baibu hadaw may yapan yang Christ like hadaw nyungo wanglam tuman mangolak jingna se daw inang daw jingna hadawa dikon lan na chia pumainok full time staff lan na chia minkin pu lan na chia atinglak pu family lan na chia ayen lan na chia moy lan na Jisu Krista nyungo wanglam bai ngolak jingna se Christian lan de expect na mengbu mong hembo hadaw ja ngonang ane assign de mengbu pumainok ma Dui show nyinga tampu ministry nyinga tampu hadaw lilia officer yoyoy ngo nang hayang hadaw yoyoy hang na ngo bu shi wanda tumana alaw jingne ta ja office phai vailak jingne yichi hayang alaw ba chu tai phai yichi hayang bu yoy kawang mukti shiwa tamlak hayang kawang muktak pi hadaw tuman ma hawa tamlak jingne hang jingne tumana Jisu Krista represent the meng bungonang ating lakpulan tumana katong nyuma Jisu Krista nanlay na siya tuiling bungonang hataw magsamali tay lakjang ngonang tumanda min jaja ki pano dikon siya pano yishigama pastor siya pano hataw min yoyo ngonang hayang po yoy tuman dui shawa ja ki haga ngay nang preaching ministry eno sipshi tuay eno evangelism konyo ngaw laibu pastoral ministry na chia ano hingaw ngaw bu aloba ministry na chia hataw kongkambu alo jingna chi katalan tuman minyong ampay hataw jingni jingbu kawang minyong ampay lak jingna I magtishi walak jingna se tuman hataw ba aw po yipi lak jangunang taw kay aw ba tuman de designated hataw office ja tuman Shinglakay hadaw dikon siya pabu hadaw service ja numan da pabu hadaw minja ngolakay daw ma yung shilak ano yung namnobu pay maye chonlak jingna se pabu ngonang hadaw designated office ja jaba office de overpower na menglak jingna maybe aloba tuman shinglak jingna department de overpower na menglak jingna iman de amhay ba ya phan na anglak jingne sideline na menglak jingne se libu hadaw ba yichi se tuman hipak phima tailang onang pumainok lili ma hadaw yipi ba inu o yishing ba yang olak jingne se taw I tamnang function na meng bu ka talana yuyu na meng nang office lili ma hangne office lunch bu hadawa ka ta cha ki bu yo eno nam nobu hado yewang yingoi lak na ngai bu jingna office ma yoyoy ka talana haga function na mengnang hayang po yoy their services their ministries are not divided tamahan bu yenang hayang po yoy united in Trinity apa aha yaha jawma hado ja na mengnang taishin bu pailing nang sha do mukshoma li pailagyang at the end of our ministry akumna tuman ministry toiling bu shoyang paima pastor ne no dikon ne
eno sau san ba ne au hi ngo sha do mayang important na yemeng lak tuman tui show ma along ye lai bu na meng ma hayang pu yoi tuman pu mainok ministry hanga John na tai eno hanga tuiling sau sha na tai hanga sau yi de tai hado yong important na meng nang eno ya ha ma chong pu mainok na meng ya sha hado lai na ngai nang ane pu mainok ma tuman church ma atmosphere lung mai na ha ka bam nyu Sheko na tan tuya ba ha chi ya lan shi bu bai hu cha kai bu eno cham se yo ba kham hu bu eno cham se mati shi wa tam hu bu hado ki bu atmosphere ngo ya she katalan hado lai na ngai nang hayang tumano hado to ka lai na ngai nang teamwork ngo ya nuksa cha ki e tuman ha galing ok ya visions hitai mission eno ideas share na meng ok bu ngo ya supportive ne meng ya tuman chai cha ministry de preaching teaching evangelism ministry de tuman la liya hado da lai na ngai nang ya ha ma chong ya tumana hado da lai na ngai nang no shipshi toi ling ya tumana cham phong bu toi ling ya wang mana sha hado lai na ngai nang designated deacon yishikama designated sausan yu nang da nying tam bu tui shawa cham loye mai bu tui shaw she ya lak na ngai nang hayang yonga wongpong na meng bu hado office cha ngonang nanga pumainok ma yawang bu eno pumainok ma apakan de yengoi ok hado kan de pong de yuwa ngoi ok lak hado shinglang ngonang nanga yonga wongpong na meng bu cha ngonang pumainok ma alo ba office ki alo ba department ki e nang office so chamloye important na meng nang ane chamloye office yoi office hayang hata pumainok tui show affairs yishing bo yangolak hayang loi she oda bu phayo ye tailak hayang aloba office de overpower na meng yang yoi jing office misuse na meng yang hata ki o ye nanglak the nature of Jesus Christ servanthood hata nature ngo lak pong hadaw nyoy ngo dikon nyoy ngo lak pong ina nyai bu achui pa na meng bu sipasa bu eno o saushan bu ma jamse hango tamahan bu yenang ba ling ok bu pong da yu ok bu hadaw linglak tailak eno ngo lak pong Jisu Krista nyoy ngo mukchaw ma yeli bu na meng ma tuman pu mai nok ka tuman na sausan bu hanghi na meng lak hadaw tailak na ngailak apa ha ya ha chaw hadaw taishin bu ki e tuman ministry yu office ngo nang hayang po hadaw taishin bu ngo ya sho lailak na ngainang i shi bu pai shipasa bu pai taikan bu pai taijam tai phong bu pai tuman ministry haga ling na ngang ha chai cha ministry de yi shi ba eno o Yeshu ye mai ba haga tuiling pai bu na meng ma hadawa ka wang mong bu tui show yichi she tailak na ngonang hadawa yoye mong bu hadaw ka wang ba mong bu tui show yichi she tai ha teu khe pumainok ma nang de nyinga tambu hadaw sausan ba tui show hadawa ka wang mong bu hayanga Jisu Krista mong bu hadaw tui show jana menglak hayang iye tumanda nyaubu hadaw ba ya phan maling lakshe tai ha amai huya yewang yangoi ba enu o ajing ha Yeshu bu hadaw ki linga bai bu na mengama linga yi lakching na ngang ha ane hadaw dinga yi na tuman ngang ha mai bu enu shu bu enu hadawa shu jang ling nang ki she tai bu na mengama enu shmai she ling na ngang ha hayang chai cha bai tai shin bu bai ling na ngang ha hang ching ne tuman ka wang sau san ba ngonang hayang Jisu Krista yami makembu kadalan ngonang hadaw au bu o ta bi ha ka wang hadaw ngau kai ngoi man meng tamba yo pu hi bak ya ganang sipsima kum yenang bu achawa yang ayen ka wang nang tuman de kan bu ching na se minyong phanang nang kadalan tuman pu mainok kadalan pai yana yoyoy nok ma haga nang da ama khambu
hipak amai pha tam bu jing na se min yong pha na ka dong yu ju hai wan ni mai bu ma yoi kan ma tuman yu ba kham bu hadau ka ye anyai tuman de ting lak pu ma wong nang tam ka lak she mong ham nang amai yu ya pu mai nok ka talan noksa tamma takasang bu chu de mong sangang bu na meng kama nang toloi mai bu pha tam shi takasang bu ma bu mai tam shi hayang atuman mam sa nang khumjing da jam sa pa ye se picham oklak ni ba ka mai nang ya kai anyai na akumba hat nyui hado ba ligeng nang mo hi man tam de ki ngoi kalak hado ba ligeng do atuman kan mai mong ma ya lo ko tai lak ching na chu mai wan ma ni hi ba ka mai yu nang tuman mong ham yama jisu christ ama ting lak pu ma ya lak pa chong na tam pha hayang anyai na tani pu nang ngau ka ye tuman pu mai nok te kan phi ma bu nang pu mai nok te wong nang atam phau se nang ma pu mui hi man yu jisu min mi yum nang tawlan ase ching ne pa nang mo ngai ya amen